Dobar dan! Radimo jednu uličnu reportažu, anketu. Ispitat ćemo Hrvate koliko dobro poznaju informatičku tehnologiju. Pitat ćemo ih što je to internet, tko je Bill Gates, što je Windows Vista, što je ADSL, što je grafička kartica, čemu služi laserski miš i slično. Ajmo! Jel znate što je Windows Vista? Windows Vista? Čula jesam, ali ne bi sad znala. Jel znate tko je Bill Gates? Ma to je neki onaj lovaš veliki. Kak je zaradio lovu veliko? A valjda je kralj, kak i ovi drugi, znam. Sigurno nije baš prevečno pošteno, jer to... Ja delam pošteno pa nikak da se... A odakle je Bill Gates? Brak si ga Ingles valjda ili Amerikanec. Jel znate što je internet? O internetu znam, ponešto znam. Jeste se kad služili internet? Nisam ja, ali moja žena. Jel znate tko je Bill Gates? Pa vam ja to ovoga. Jeste čuli kad je Bill Gates? Nisam. Jel znate tko je Jamesi? Ha, ja Messi znam, s Big Brother, kak ne, iz Kubanka, ne? Sad te bi nigdje vidio već. Možda. S koje ste vi ovaj? Iz Baga. Aha. Da, pa reci što. Zanima me, jel znate što je internet? Ja sam inače web dizajner pa se pretpostavlja da znam, da. Dobro, onda znate i što je Windows Vista. To je ova najnovija verzija Windowsa. Nasljednik XP-a i kak se zove? Longhorn, da. A što je Max TV? To je ova nova usluga od T-Coma koja nudi digitalnu televiziju kod kuće. Jel znate što je internet? Da. Kaj? Ništa neću dalje pričati, ali dobro je. A jel znate tko je Bill Gates? Bill Gates je ovaj što je izumio Microsoft. A jeste čuli kad za Bill Gatesa? Jesam, kako nisam čuo. Znate kako je on? A znam, nešto... Ne, a znam, taj miš je nekakav konstruirao, šta ja znam. Dan, možemo vas nekaj pitat? A morate, pitajte, dečki. Recite mi, jel znate što je internet? A, kaj bi ja to znala? To nemate na televiziji. A jeste čuli kad za to? Je, pa nego kak? A jel znate tko je Bill Gates? Ne znam. A jel znate Ja što... znam samo špinak. Znate što je laserski miš? Znam. Što? Onaj koji nema žicu. A ovdje si kam beži? Recite nam, jel znate što je internet? Internet? Kako ne bi znao? Kako biste opisali internet? Televizor na kojem se može dokazati domaće stvari i vane, i vanjske. Naprimjer, šta ga interesira izvana tehnika ili političke strane ili novinarske strane, tako nešto slično. Jel znate tko je Bill Gates? Bill Gates, da, ovaj multi... Kompjutere napravio, ne? A jel znate što je ADSL? Pa i to su one povezane mreže, da možeš sa više njih pričati i tako. Jel znate što je laserski miš? Ne. Internet? Internet je... Kako bi se izrazio što je internet? Da, to nas baš zanima. Kako biste objasnili? Program na kompjuteru. Ja ne znam drugo kako bi rekao. Jel znate što je ADSL? Veza za internet. Dobro, a jel znate tko je Bill Gates? Osnivač Microsofta. Jel znate što je laserski miš? To ne znam. Nemam kompjuter. Što bi to moglo biti? Laserski miš? Pa recimo nešto, znaš što su laseri kad otvaraš vrata, vjerujem da to isto na to reagira. Znači laserskim putem vjerujem da je ne znam. Znam kako miš izgleda, vjerujem da je isto kao ono vratima kad prođeš pokraj toga da reagira. Jel znate što je iPod? iPod, MP3 player. Koga proizvodi? Apple. A znate što je Windows Vista? Novi operativni sustav od Microsofta. A što je ADSL? Brzi internet, broadband internet. Što je laserski miš? Laserski miš. Što bi mogao biti laserski miš? Jedino može biti miš za kompjuter, da nije to. Kako bi opisao port? Kako bi opisao port? Da. A riješiti ćemo ovo.
štekat kabel. A koji... Koji port? Definirajte, molim. Ako je fizički Riječ port. Port je luka. Port može biti Po hardverski, engleski. softverski. Što je softverski port? Pa... softverski port. Pa... Ulaz na koji se neki... Da. Daj, ajde pričaj ti. Neću. Ajde. Gdje će to biti? Bug. Da. Joj, daj, znam tebe. Prosti, možemo te nešto pitati? Aj, nemojte. Ajde, kratko samo. Dobro, ajde. Što je to iPod, jel znate? To je ono za slušanje muzike, ono MP3. Dobro, a ko proizvodi iPod? Apple. Dobro, a koje još MP3 playere znate? Znam Sony i nemam pojma. Ne znam. Recimo, znate šta je ADSL? Da, znamo. Pa to je brza internetska veza. Ozbiljno? Da. Kaj je grafička kartica? Pa to, na primjer, da vam bude to vam ako ima neku igricu koja zahtijeva puno grafike, onda kupite su bolju grafičku da imate... Bolja vam je grafika na igrici. Bolja grafika, da. Koje izgledaju realističnije. A kako se zovu grafičke kartice neke? Ja to ne znam, pitajte njega. Ne znam, na primjer D1000 XP Pro. Je to Nvidia ili ATI? Mislim da je Nvidia, ne znam. Što bi bila grafička kartica? Grafička kartica, to ima nešto veze sa kompjuterom koliko ja znam. Čemu bi ona mogla služiti u Po kompjuteru? poboljšavanju grafike na kompjuteru. Bar koliko ja znam, ne razumijem se baš previše u to. Kako ona izgleda? Pa, ne znam, to možda kao neki čip, nemam pojma. Što bi bila grafička kartica? Pa to, čekajte, pa za kompjuter, no, to je jedino što znam. U biti grafička, pa ne znam. Pa čekaj, za koju televiziju? Daj, nemojte me snimati. Ne znam šta je grafička. U biti znam, a ne znam. To ti ko da ne znam. Ne znam šta je grafička kartica. A tko je Bill Gates? Bill Gates nam je gospodin iz Microsofta. Što je on poznat? Zato što je on izumio kompjuter, šalim se.